kwiragwo gutire mundu ungigwitikiria wiigue totari kiene no umwitikiririe wagirwo ni kwitikia uria Ngai agwitikitie no uria akuonaga tondu ni kuikaine ati Abraham Lincoln eragwo unini-ini wake na agikura ati ti mundu wa bata na gutiri undu angihota no ni acokire agituika mutongoria wa bururi wa Amerika wa 16 na tukimurika maria mathire na mbere kana maria mathire na mbere miaka-ini ya hau kabere ni ati muthenya ta wo muthi mwaka-ini wa 2004 Gathaitu twendete muno mutigaire wa Ngari Maathai niamukirire ngerenwa yendetwo muno yoikaine ta Nobel Prize ni undu wa bara yake ya kuhurana na maria maturigiceirie na gukorwa agicaria thayo wa bururi na thayo wa mabururi maria maturigiceirie guku bururi-ini wa Kenya. Ndoka ngumenyithia uria kuhana uria kwegariurire andikitwa mohoro mauma cemba kundu na kundu no tutanarikira mohoro-ini reke tumurikie maria twinamo. Raila Odinga gukirira Ruto akiuga ndaraheana kihonia gia gutura kuri mbeu njithi. Mucemanio uria William Ruto egutanyitwo gwikinyia mwena wa Nyamira guthata guku matiangia kiuria teti kugia na wigiririki. Aikari a Mihang'o guku Nairobi kururungana makimenereria guikaririo taito cia migunda yao. Tugukorwo tugitwarana nawe ndagika 25 uguo njitagwo Mobi wa Wangeci mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Wangui wa Mwangi tukirie ndumiriri yaku nenda-ini cio kinyaniria Kameme TV Kenya yo ni Facebook nayo Twitter ni @Kameme TV Kenya namba ya thimu ni 2112 kana page ni ya Mobi wa Wangeci ya Facebook ni tugukorwo tukimurika momo ma maria ugukorwo gitwira na tukiambiriria mohoro maitu hwaini wa mothe aikari a Mihang'o guku kaunti-ini ya Nairobi ni marurunganite makimenereria guikaririo gwa taito ciao kuria maugite ni mainitio gicande kuigana riu makiuria munene wa ruhonge rwa NMS Major General Abdalabadi kumateithiriria gukorwo makiamukira taito ciao. Wajiri wa Forona ino makiria ni rugano wa Mihang'o guku mucii wa Nairobi ni undu wa kwaga kunengerwo taito ciao ni arugamiriria mamendeirie migunda iyo. Aikari aya maugite makoretwo makinyo gicande kwa ihinda iraya makiuga kuri namwe ya atongoria manyitaniriire na arugamiriria aya niguo mage kunengerwo taito ciao makiuga marenda kiria gikiao. Kuna wale watu wanaitwa directors wa land buying companies ambao wametufrustrate miaka hiyo yote na serikali imetafuta njia ikasema kwamba tunaweza pata titles, but how directors wameshikana na leaders wa hapa Mihang'o wanatufrustrate vile tutapata titles. Kwa hivyo as residents of Mihang'o we are stakeholders, tumenunua mashamba hapa, no one alitupatia kama zawadi, tumekuja hapa kupinga kwamba we want titles. Na madirectors wale wetu si ni marafiki wetu, hata tuna nini ugomvi na wao. Na tunataka mtulizie juu tulimaliza kulipa hiyo pesa on good time na tuna deni. It's the high time watupatie our titles tuanze kudevelop na to enjoy. Tusiwache hii mzigo wajukuu na vijukua waendelee kupigana na saidi ile. Oho ni maugite ni makoretwo magitio migana wa ciringi 80,000 niguo mutaratara wa kwamukira taito utirihwo makiuga ni marikanitie na arugamiriria aya koguo matiri na thirio wothe ugicungiriria o kwaga kuneo taito ciao. And we are not mad to be here. We were called and invited to this meeting to present our documents for the purposes of title issuance. But for the last 3 days we've been coming here, no one from the concerned offices has come to address us. Yes.
As residents of Mihango, we feel that these guys are looking down upon us. They don't consider us as people. We were told to go and clear with the directors. How now? The MCA is one of the cartel. You know this. How now? How do we go and clear with them while we are done with them? We have share certificates. Yes, we have the share certificates, we have the agreement, the sale agreement, and I don't see why somebody can give me the go-ahead to build that house worth millions while I owe him some money. Riu ni moretie hongiri fati kuingirira na kuiguithania ndũgamano ino makiru makeni guthie na mbere na kururungana nginyanagia riria mateta mao mariguo. Girifotera Kameme TV retorakani wa Jiro wa Foro. Tugikara odete-ini ya migunda ni ati ndugamano gatagati-ini ga kambuni ya uiguithia ya migunda ya Nyakinywa na muingi wa gicagi kia Mugutha Juja kaunti-ini ya Kiambu riu ni ugukinya muthia thutha wa kambuni ino kuheana marua ma migunda ya muingi kuri thirikari. Muingi ni utugiritie mubango uyu kiuga ni ugukorwo ukimaguna na njira nene makiria hari uthii wa na mbere. Wambui wa Maina na riboti ino makiria. Mweri-ini wa gatandatu mwaka uyu muingi ni watabanirie mururungano ukenda gucokio kwa migunda ya muingi itura-ini riri Mugutha iria kuringana nayo iragayanagio na gucoka kwendio ni kambuni ya uigithia wa migunda ya Nyakinywa. Indi kuri muingi guku muthenya uyu uguturori wa kiririkano miturire-ini yao thutha wa kambuni ya Nyakinywa kuheana title deed cia migunda 27 ya muingi mwena uyu guku makiuga migunda iri tari rahuthirwo ni gukorwo igiakwo ceceni cia borithi na niguo kugacirithia ugitiri mwena uyu. Leo naenda kulala kwangu, lakini tulikuwa kama waku kutoka Ulaya tukaingia hapa kwa makosa. Leo natoseka kabisa. Muikariri giti wa kambuni ya uigithia ya Nyakinywa Nduta wa Ndirango augite muingi niguo ubatie gukorwo kihuthira migunda ino na kuhinyiriria yaheanitwo kuri atumia ahinyiririku ni president wa mbere Jomo Kenyatta. No riu guku mugunda uyu ndamwira wikiru mina twaguragira ciana citu na ciana citu itingigirio gwakwo ni mundu uria raima Nyeri uria ungi akoima Mombatha uria ngokaima Gitari akinya guku arenda gwaka iria ya kuria iguru. Mwena-ini wao muingi ni worotete aigithia a kambuni itiganite aria makoretwo makimahinyiriria na kumagiriria gwaka nyumba cia gukomborithia guku MCA wa itura riri John Wokabi agikomithia giko giki na kuga hari bata wa muingi kuheo wiyathi wa gwaka nyumba ciao. Hata ukiwa na nyumba ya kukomboriza anakuja kuwafukuza kwa sababu ile wanakuta mkombori anamwambia usimwage maji hapo na ni kwako ije. Wote karibu apige kuona hivyo si mkombori anaenda. Watu wanasema hii barabara wafunge, waweke gate. Sijui waweke gate namna gani, Little Station ama ni nini. Hiyo maneno muambie hawa watu wachane naye. Hapa vile huyu Chialede ameongea ni hivyo na nimemsupport. County Commissioner wa Kiambu Wilson Wanyanga uria wamukirire marua macio handu-ini ha ministry ya migunda augite migunda no nekuguna muingi na njira nene makiria hari uthii wa na mbere undu umwe na kugacirithia ugitiri mwena uyu. Manake zile kampuni ambazo zilizosurrender public utilities those days hizo council zilikaa wakagawana na maneno yakaisha. So ni vizuri hawako surrender that time. Ni vizuri wana surrender wakati huu when those kind of things are not possible. Handu-ini ha Kameme TV retorakwa ni Wambui wa Maina. Thirikari ya kaunti ya Murang'a ni ikiranire ngirimiti na University ya Murang'a kwambiriria thukuru wa mathomo ma urimi thukuru-ini wa urimi wa Mareira Agricultural Training Center gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo. Thukuru uyu uratanyitwo guteithiriria hari kugitira kana gutigirira muingi ni wahimbiria njira cia kiriu cia urimi hari kuongerera magetha urimi-ini wao. Wambui wa Mwangi na ndeto ino makiria. Kaunti ya Murang'a yoikaine muno na urimi wa indo itiganite na urimi wa iria.
Na niguo kugacirithia urimi kaunti-ini, thirikari ya kaunti ya Murang'a na University ya Murang'a nimetikiraniirie gwaka thukuru wa mathomo ma urimi mugunda-ini wa eka 50 iria ikuheanwo ni thukuru wa mathomo ma urimi wa Marira. We are committing to give the university about 50 acres so that the rest of 100 acres can be left with. I mean, it's enough. We can share and grow jointly so that they can be able to open a school of agriculture, I think an environmental sciences there, and that's the purpose of today. So, and we've agreed with them that the moment we sign this MOU, when the university is opening, we are going to have our first students there. Arutwo a mbere thukuru-ini uyu ni marikitie gwitwo na meguthomera thukuru-ini uyu mweru o githiaga na mbere na kwandandurwo. Tumepata wanafunzi zaidi ya 40 na tutaanzisha hao kama ni nucleus ya kuanzisha hiyo campus. We want those 40 students to go there. So in the meantime, before the university develop its own infrastructure, we are going to leverage on the existing infrastructure. We are going to share. Makiria na guthomithia arutwo a mathomo ma urimi, thukuru uyu ni utanyitwo kuongerera mieke ya mawira wa iria kiuga university ino ikoretwo iri muhari-ini wa mbere hari guteithiriria gukuria kaunti ino ya Murang'a. Tukiingia tukifanya facelifting, lazima tuweke university ionekane, yani facilities ionekane kama university, ndio siweze kuwa sawa. Tufanye some painting, tufanye vitu kidogo kidogo na any other facilities. Tufanye pavement huko, tutafanya hata fencing. Muingi wa Marira na matura maria marigiceirie ukiorio kuhimbiria thukuru uyu kuona ni ukwarahura na kurehe uthii wa na mbere kuu. We incubate a university college in Marira. That one we have to do. Because again, the same benefits which we are talking about in Murang'a town, they will start accruing there to our people in Kegumo, because they will require hostels around there. You see, those kiosks around there, kiosks will start sprouting around the university and other businesses around the university, because a university is an education but also nearly a commercial center because of numbers. Na nguririkanie umuthi no urakungwira muthenya wake wa guciarwa angikorwo ni wendete thinema cia githungu kana nyimbo cia githungu umuthi muthaki wa maicio ta Matt Damon arakinyia miaka yake 50 nake muini nguthi muno oikaine ta Bruno Mars arakinyia miaka 35 muthenya wa muthi. Mundu agikiria ni ambaga gugitigithiria hanini niguo thagumie nani ne gutigithiria o hanini no ni gucokereria ihinda ritari coho na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV.